Ka tākina e te hapori me ngā mana whenua I te reo pōhiri ki ngā Kapa Haka o Te Kāhui Maunga, I mua I tō rātou whakataetae ā-rohe. E ko ana te ngākau, ko tai mai te kaupapa ki konei ki runga I a mātou o Waitara mo te wā tuatai. Rua te kau wātau mātou o ngā purapura e tono atu ana, ki tai mai te kaupapa ki konei. Waka miaro ana au, te karangātu, te tuku I te reo rā, iri ki ngā kura katoa o te waitua nei. Kua kite, te āhuatanga o te Kapa Haka mō ngā whakatupuranga o nei rā, ne? He kaupapa whakahihiko I te ngākau o ngā tamariki o ngā mokopuna no reira, koera tētahi painga. O maringa nui, ne? Ko ngā kai wakahaere, ko tēnei kapa o ngā purapura, me ngā toronga ki Waitara. Ko tahi nei a Waitara ki te hāpai ake I tēnei kaupapa, ke te kaupapa nei ki tōna taumata e tika ana. Mere mihi ana ki ngā rauringaringa wāwai o te kaupapa, I whakatūria, I pua wai ai te moe moe ao Te Kāhui Maunga, kia tū pēnei ai tēnei o ngā kaupapa. Koutou, kua rarau mai nei, ki roto I tēnei ware, whakararau mai koutou. Kimi I a rā koutou, ki roto I tēnei rā, o koutou rārangi maunga tū tau tau te pā, te tatua no rā ki o koutou wei tupungaki. I te wakakapenga o te matatini, I pupua ke te wakaro ki roto I a mātou, nā te kaunga o te kaupapa, me kaunga o ki ngā wakaritenga ki konei, mō te whakataetae ā-rohe nei. Nō reira, kua wakarite I te wā I te whenua o Waitara, e pērā anō oki ki ngā wakaritenga o te matatini. Nā ko nā, mui a katoatia ngā tikiti, mui a katoatia tēnei whenua, e te iwi, kia rongo ake rā tātou I ngā mahi Kapa Haka. Ka rewa te reo karanga o te awa tupua o Whanganui mō te tau 2028. Te ka ki ngā Kawi Tipa Shara, Taieri News.